Nastavljam, popila sam malo vode i sad nastavljam. One Direction, Little White Lies. To mi čak nije nijedno od dražih. Zašto još te čuvam ovu pesmu da u telefonu? Strofu ne volim. Zbog ritma. Little white lies, little white lies. Prvo nebitna pesma. Dalje. 30 Seconds to Mars. Imogen Heap, Just for Now. I to živa verzija. Imam i živu i studijsku. Kinuću. Mislim da ću da kinem. No comment. Blink-182. Too blind to see tomorrow. Too broke to beg or borrow. Opet Blink-182. It's obvious. Yellow Card, Ocean Avenue. Ovo sam slušala na repeat na jesen 2004. Pa stavim na repeat i dotle kuckam za laptopom nešto radim. Svoje pišem dnevnik i slušam to na repeat. Jao, kako volim tu pesmu. 4000 uspomena. Muzika iz Malih žena. Pre 10 dana sam napravila blog post o malim ženama koji se svideo mnogima. Čak je jedna žena koja je prijatelj sa mnom na Facebooku me zamolila da li postoji link na internetu da možete gleda, pa sam ja našla torrent, pa sam je našla i prevod i sve sam je to poslala i onda je gledala i oduševila se da mi je poslala poruku. Da je gledala film i da je oduševljena. Toliko mi znači kad se desi tako slučajno da nešto što ja preporučim da ispadne da nekom posle bude da uživa u tom nečemu. Kao kad mi ljudi pišu za moje vlogove, da im to bude, da jedva čekaju, da ih uvek, kako god da su bili raspoloženi, da se posle toga osjećaju srećno, raspoloženo. Meni to toliko znači, zato što mene niko ne tera da ja ovo radim. Meni niko nije dao ni pare da ovo radim. Ja nemam ništa od ovoga sem čiste zabave da ja napravim nešto što je, na primer, zabavno. Na primer. Od raznih opcija mogla bi to da bude opcija. I da onda se ispostavi da je to i drugima zabavno. Kako ću ovo da izmontiram? Enya, Portrait, to je instrumental. Churches, The Mother We Share. Za ovo mogu da ispričam. Pre nego što sam imala prvi beogradski koncert, a to je bilo u Drugstoru oktober 2013. Ja sam, na primjer, već 2 nedelje pre toga počela slušam Churches, taj njihov prvi album. Meni je bukvalno su te pesme bile na repeat i ja sam to slušala, sećam se dok sam se spremala da idem na dogovor s ljudima iz Dragstora, pa onda, znači svih tih dana, između probe i svega i pred sam koncert. Tako da, kada se ja setim tog koncerta, ja se setim ove muzike. The Strokes, Under Cover of Darkness. Instrumental od jedna od mojih omiljenih pesama iz 80-ih, Up Where We Belong, koje je pevao Joe Cocker. Ovo je Howard Jones. Like to get to know you well. Howard Jones, pozdrav za Catherine. Like to get to know you well. Like to get to know you well. So we can be one, we'll be one together. Zana, Natrag na voz. Mnogo pesama od Zane imam u telefonu. Art Garfunkel, Bright Eyes. To je jedna od tih tužnih. Čak vrlo retko smem da je slušam. Obično mi bude kao, ne smem to sad da slušam, rastužit ću se. Ima mnogo takvih pesama. Maja Džaklijevska, Između nas. Naravno, ta pesma je tužna. Zato mi se čini da imam više, da je bar ovde izašlo po šaplu, više tužnih nego brzih pesama. Mada, nije svaka brza pesma, brze pesme koje ja volim, to ne znači da su srećne pesme, da su vesele. Ja ne volim nijednu veselu pesmu. Ja kad čujem nešto što ima kao veselu primesu, ja bežim od toga, od muzike koja je vesela. Znači, čak i te pesme koje su energične i to, ne računajući Black Eyed Peas i to je samo ludačka muzika.
neću moći uvijek da izgovorim sve kako treba, to što brzo pričam. Kad kažem sporo, every teardrop is a waterfall, onda zvuči bolje nego kad izgovoram brzo. To je tužna pesma, to nije srećna pesma. David Sylvian, Darkest Dreaming. Da li na toj pesmi da završim i da prestanem sa ovim? Ovo mi je jedna od najdražih pesma na svetu. David Sylvian, Darkest Dreaming. Ta pesma je, da je samo to uradio, bilo bi dovoljno. Ta pesma ne sme da se sluša tek tako. To je pesma za mir, za noć ili makar za sumrak, ali morate da budete u stanu i da ste poluzatvoreni i da imate to, čak možda i na slušalice, u atmosferi koja je, da vas niko ništa ne dira. To su retki trenuci. Kako mi je čudno, ovo je jedna od onih pesama za koje pomislim kako bih ja živjela da ta pesma ne postoji, da ja nisam došla do te pesme. Ali to je opet tužna pesma. Tako dođemo do nekih luđih pesama. Mislim, ne. Band of Horses, The Funeral. Ja hoću da dođem do neke pesme koja je kao malo više tempo i ritam. Ja idem sve iz tužnijeg u tužnijeg. U tužnijeg. Idem iz tužnijeg u tužnije. Ne, kako god da kažem zvuči glup. The Smiths, Big Mouth Strikes Again. To nije veselo i srećno, ali je bolje nego one što su tužne. Dobro, dalje. So often color coordinated your sister, she's at 8 is fine, that's alright, have I told you so is mine. Moram da objasnim. Verovatno sada kad je počela ta pesma ste vi videli kadar mene koja izgleda drugačije i vidi se da sam verovatno malo mlađa, imam drugačiju frizuru. To je zato što to što ste videli sam ja snimala 2010. na leto. Malo premijerne prošlosti, kako mi volimo da kažemo kod nas. Premijerna prošlost. Premijerna prošlost. Stranglers, koga interesuje zove se How to Find True Love and Happiness in the Present Day. Sad dovedeo in narodnjački. Možete da zamislite kako se neko kolce igra za ovo, ali kratko kolce, ne ono kada mnogo se vijuga, nego kratko. Ovako. Uplaši me. Frankie Valli, Grease, appropriate picture for it. Meni je omot Grease ploče jedna od najdražih uspomena iz mog života iz detinjstva. Remix od Taylor Swift. Da, imam ja i moderne muzike u telefonu. Magic, Taylor Swift. Oni neki ljudi koji ne mogu zapamtiti kako se zovu sa onom pesmom koju su sad, nisam sigurno se zove Gačiju ili kako. Opet Howard Jones. Ok. Catherine. Here we go again. Opet Howard Jones. Things can only get better. Rečenicu koju ja kroz život uvek ponavljam. Uvek sam bila na taj način. Uvek gledam kao sve može da ide samo na bolje. I kada se desi nešto najgore, a bilo je takvih stvari, ja onda kažem, sebe podsjećam, ne može da bude gore od ovoga, znači sigurno će sad ide bolje. Kate Bush Humming. Kate Bush Humming je jedan od njenih demo snimaka. Nikad ga nije snimila kao studijsku pesmu. Svi mi fanovi Kate Bush, garantujem da svi, ako ne onda 90%, svi žudimo i mislimo da li će nekada, pošto je žud snima, možda će nekad teti da neko od tih demo snimaka pesama da snimi kao studijsku pesmu. To je jedna od najdivnijih njenih pesama. Nema je na albumu, to je demo. Not Twist, One Step Inside doesn't mean you understand. Not Twist i Kings of Convenience sam slušala u istom periodu, kraj 2003. godine, znači kad sam imala 18 godina. Tako da mene te pesme potpuno podsjećaju na taj period. Vidim ja već ovaj vlog da bude izeckan na 48.000 delova. Powder Blue od Elbow. Isto 2003. Mislim, meni. Ne znam da li je album iz 2003. ali ja sam tad to slušala. Dalje. Tiger Town, Lions and Witches. Kad to čujem, setim se letovanja 2013. kad smo išli u Grčku i kako se to slušala na plaži. Like a G6.
ovo je sad privođenje kraju. Dakle, u telefonu, između ostalog, imam i Honeybuzz grupu koja je bila popularna 60-ih i Dominika Modunja i muziku iz raznih filmova kao što su Braveheart, Curly Sue. Onda tu imam i Block Party. Ok, završit ću sa ovom pesmom. Ja se nadam da ću ovo uspjeti da izmontiram, to je prva stvar. Potrudila sam se da se našminkam, ne znam koliko se to vidi od reflektora. Ovi dani su vrlo interesantni, ja sam jučer stavila post na Facebooku koji je stvarno mnogo puta lajkovan, znači ljudima je drago što sam počela novi album i što pripremam, imam ideje za vlogove i što radim neki projekat novi za smeh terapiju. Ovi dani su prepuni, tako to što sam ja stigla ovo da snimim je veliko čudo, odvojila sam sad stvarno puno vremena da bih ovo uradila, a na kraju će možda ispasti da ovo nikom neće da se dopadne, da sam ja sve uradila za džabe. A dobro, nije nikad za džabe, jednog dana će moja ćerka da gleda, pa će da kaže, ej da mama, ovu pesmu smo slušali zajedno ili ja otkad nisam čula to i to, pošto većinu muzike koju ja volim se ispostavilo i zna se da moje dete isto voli. Ne baš sve, ali i mnogo pesma koje su se meni smučile odavno, ona i dalje voli i tera me da ih puštam. Ali ima jedna pesma koju ona voli koju ja ne volim. Hey, I just met you and this is crazy. Ja tu pesmu ne volim uopšte. Moja ćerka obožava. Ima čak i koreografiju uz nju. Ok, pozdrav do sljedećeg vloga, vidimo se na internetu. Ko nije gledao prethodne vlogove moje, ovo vam je prvi koji ste naišli, kliknite subscribe, proverite na kanalu što još ima. Za vas koji ste noćne ptice ili koji imate nesanicu, moj kanal možda bude vrlo interesantan. Ok, pozdrav. Ne mogu da verujem, završila sam.